U 23. čišlje novinohruske slovo rubrika Tižnjovnik informuje o tradicijnej manifestaciji u Bikiću prišli nam Rusadlja, a piše i jaki iskustva zo skasnovanjem ruskoho jazika u sudskih postupkoh. Duhovni život pošveceni označovanju dvastoročnici vodici u ruskim keresture, a rubrika Našo mesta piše o sajmu obezpečovanja roboti u Kuli i motostretnucu u Kocure. Na ekonomiji prez rozvarku s Đurđevčanom Joakimom Ragajom čitače možu doznać jaki obstavini u tim hotare. Kultura i prosvita dava zvid zo 44. Petrovskoho dzvonu u Petrovcoh, zo zročnoho koncertu Kulturno-prosvitnoho društva Karpati i o sretnucu ruskih osnovnih i štrednjih školoh u Bikiću i Šidze. Mozaik prenoši atmosferu zo zviboru Miz Rusinki u Svidnjiku, a ljudze roki život upoznavaju čitačov zo z Mihajlom Fejdijom z Kerestura i Ivanom Gubašom z Kocura. Na bokoh rubriki Sport piše i o plasmanu Kocurskoho fotbalskoho klubu Iskra do područne ligi Subotica, a dodatog u tim čišlje medzi prostor za kafu i vyključenja.